السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركة نجالة توتا في كبجم توتا إلمان أرمو واني كوفيا كان كاد إفسن كومنت رت برستني بودر كوفيا كايتين ماشي كتات فاجت جملة كأدا كيسني سورة فكفتني إنما كوفيا أنتوني سنتاتيو غربراتني تكيتني مالي جتن سلا إنه مكانسة الأحباش والحبش مكانت تباف تنبرا لغت مكا جوانو تباسا جفتني akkasitti barreessitan jechuudha. Har'a viidiyoo waan an dubbachuu barbaade yaa'ii torbee tana keessa deemaa jirturra kaasee mee namoota hedduutu na gaafate maal naan jedhanii hedduu jechuudhaani hiriyoota baay'ee qaba osoo amantii islaamaa qofa hin tahin amantii kiristaanaa keessallee jaalattoota fi kabajamtoota hordoftoota amantaa kiristaanaallee baay'ee qaba. Oromoo maratti warra wajjin dalaynu jechuu amantiin akkuma jenne waa'ee dhuunfatii garuu viidiyoo kana waa'ee amantii islaamatii himuu barbaadati hundumaafuu jechuudha. Waa takka warreen hubatintu jira. Ani amantii islaamaa waan hordofaa ta'e mirga guutuu qaba amantii kiyyarra deebisuu fi dubbatullee waan namatti himuttillee mirga qaba. Rasuulli Rabbii maal jedhe ballighuu anni waloo kaana aayaa narraa geessaa osoo aayat takkallee taate jedha. علي ماجئ رضي الله عنه نبي ربي عليه صلى الله عليه وسلم لأي هدي الله بك رجلا واحدا خير لك لا سيف أفان رموتني ما نما تكو ربي سبباك يتنكجيلتو إر ربي برتي وان قد قال ديمتو أرب برت جالتمتو إر جدي قرتي سنبريزا كومنتياتي قالتي استاسني بيدا رسولة قافسنا كان جدي وري أمنتي إسلاماني بيكني mirga guutuu qaba waa'ee amantii kiyyaa waa'ee oromummaa illee dubbadha waa'ee amantii kiyyaa illee dubbachuu mirga guutuu qaba ragaan lammataa mirga guutuu qaba amantii keenya keessaa bahii waa'ee amantii keenya anis islaama waan ta'eef waa'ee amantii kiyyaa dubbatuuf irraa falmatuuf haqa jirtu amantii islaamaa keessa warra awwaaluu barbaadan san ifa baasuuf mirga guutuu waan qabuuf dubbadha fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'miniin waan rabbii jedheef daliilli qur'aana fi hadiisa illee isinitti fidadha jechuudha. والله أمنتي إسلاما كيس أربني هنجرو قونكما أمنتين إسلاما ديبي أمتسن اللي ديبسا شمرنتين حياة بنت إسلام حياة بنت حلال فوزا بنت إسلام مالي يتيكم انتي نمى الرسول تسورانا وبلستون قونكما أن إسلاما أمتي سن كريستانا تكي سن أمنتي إسلاما كيس باتني نقرر حق أماتي قروا ورا أمنتها كريستانا فردوف كسورانا ما بلسون أقرر حق أماتي جتيان أقرر guutuu nama 60 meeqa barreessee jiru kun hordoftoota amantaa islaamaati baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbiitti maaliif namni kun jechuudha ilaalcha amantii kanaaf qabu mee ka Ahmad dhiisi Ahmad yoo dandeettanii jettan hidhii fi gurra irraa muraa maayyuu miti Ahmad dhiisi Ahmad mee badaa jennu Ahmad nama salphataa mee maal naan jettarree sareellee jettanii sareellee miti maal jechuu barbaada qocaa tokko qocaa ana bira jiru tokko qocaa sani naan jedhame waan qabne tokko naan jedha akkanumaan danazima walii gaddeemu Ahmad haa ta'u garuu maqaa amantii tuquun maqaa amantiitiin isin uffattanii wallaahi amantiin islaamaa akkas hin jiru gonkuma miina dhageeffadha aayat tokko isinii qara'a ani yeroo waa'ee oromummaa dubbadhullee bakka gahe aga diini nahu takka dubbadha yeroo waa'ee amantiillee amantii kanallee sirriitti beekaa jara kennan qur'aanallee sirriitti beeka tafsiira qur'aanallee hadiisallee ni beekan uf qaqqabee mee namni oromummaa tanaa dubbatu hin jiruuti anummaan bakka bu'ee haa dubbadhu jechaaf dubbadhe malee ani wannummaan an baradhee amantiidha ummanni gariin uumoo takka jaahilticha waa takka hin beekne ka afaan sijaaraa ka shiishaa guyyaa takka kana akka taphaa hin godhe shiishaa dhuguu akkasii shiisha illee dhugan ani keessi kiyya nama amantiiti garuu amantii waan dhuunfaa taateef mirga guutuu qaba namni waa beektan waa barreessaa jalatti waa'ee amantii beektan jechuu viidiyoon kun waa'ee amantii dubbata waa'ee oromummaatiinti na dhageeffadha ayat akkasii qara'a waan rabbiin jedhuu fi waan shamarran teenna komintiin barreessitu suuraa furqaan ayaa 60 irraa haga 67 isinii qara'a na dhageeffadha bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا
منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق جل أقربوا ذاتي ميه تفسيرك ناسنهم تبارك الذي وتعالى رب قلته الذي جعل في السماء بروجا رب سماوات بلء تنكيس ددتي سني فسر أكيرون نجران نجو الذي جعل في السماء بروجا كسماء تنكيستي ورجلي باي كان أومي قلته رب يجو تبارك يجو قلته وتعالى قلته تكي كل الله يجو شيكو تنغري كشي فسرني أفاني أرموتو يروهينو قل الله رب يجو الذي في السماء بروجا جعل في السماء بروجا كأمو تايسي سماوات كان كيست أرجي وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا سراجا جون أدو جتشودا كأمو أدو قده جي أمو أكان إفاكا قده ربين سني كل الله قلته ربين قده أمو هل كاني في قويا كوكول الرابو أنجتشو يروح هل كان دبر قويان كبكبو إيدوف مالي في نم أمو فئيف أتي كيست ربين ذكروا في ربي يادتو في شكري ربي ورفع ويتشو مين هذا كيف فرد يا شمرنتين ورنا ما أرمستان ور سورة ما بلستان مي أمانتين إسلام كيسين جدّو في وان إسن دلايدان هذا كيف فرد يوم مرة تيساه مدين بران أبو جتني تيسف نبران أبو وان بيكو بيتنا بيتني ما بربادنا تفكرت ملذ الدم أجرا يا ذكية تسني تمرة وعباد الرحمن جبرو تربي جتشون جينجي كباريكم جبرو تربي جتشون الذين يمشون على الأرض هونا يرو دجي قبا كسوتا سوتا ديما أسونا ما تقوم نمني ربي صداتو نم إسلاما جتشون نما نمن توي نقومكما والله نما تنبون نما أمنتي إسلامك أبا جتشون تنامي تنما أرفتنا تفكين أكم قد أني نم هر أمنتين إسلامتي في هردفتون أمنتي إسلاما واللبني بيك جركين فكينا أحمد akka amantiin islaamaa jette gonkuma fagoo irraa jira jechuu akka mataa kiyyaatu fagoo irraa jira hordofne amantiin islaamaa gonkuma waan an dalaguu fi waan an jedhu kana gonkuma uffata kiyya kanarraa qabiiti jireenya kiyyarraa qabiiti amantiin islaamaa kanaa miti akkanaa miti akka amantii islaamaa nu hordofaan jiru rabbummaan rahmata isaatii yoo nu dhaqqabe malee jechuudha dhugaa rabbii isiniin jedha وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا جبر الربي تجتشون جبر الربي تجتشون إساوان ديما دجي قبا هونا سوتا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يرون مني ولالا تقو أني مالي نما جلاجل إسبيتني آياتنا لالا يا المسري يا المهاتي أكنا يا المبان أكنا يا مالي يا فكتا يا مالي كيسن جتن تقو مايكا يا الحباشي أحباشي يقول عن المجد وإذا خاطبهم الجاهل تنيلي لك يسجرتي بيك برنامج بيكم سأمنتي لك أبو غرغار سقودا إسافتات هدونا من ما دنديتك كتوبسي مرة نيوتون دربيني أكنا ما يوناسم فأتي ما أمبوني لا أنا تنا أخبرك أبا وأنت أنا أخبرك بيك وإذا خاطبهم الجاهل مي أجرتن توكو يرو تكتاتي مالي يونم ني أرو ستين لي سنين ديبسا مالي سنين جد غلطو ما سنين جد مالي في ربي توان جد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جد يرونم ني ولالا وايت دبتي
أنا قبل ربي تيجي في مت أنا مقصر جدا جدا أنا تيجي متى ربي ندك بملء وتك أمانتي إسلاما كستر إن قدك برب ما رحمة سات إنها لك أبو ملء يشوف. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يرون من وان بيل أسدوب بسن نجات تقلتهم بوليس في جاني ور برد برنجل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يساوون يروح الكرفا ربي في سجود قل أني دابتني ميتا نمت الآبا فيديو ديرتنا تفكاتي والله أمنتين إسلاما نما تقاهن جيت نما تقايو رسول ربي قافا بيطائف داك جده قاف داقان دربتني ميل أسا وجولن تمتي كرا قبت تمتي جتي ka inni jedhe maal jedheen malaa'ikaan tokko itti dhufee yaa rasuula rabbii dhufeetii gaara lamaan kana warra taa'ifkaanitti gara galchuu jennaan dhiisi jedheen la'alla allah yukhrij rabbiin kun guyyaa tokko duuda isaanii keessaa nama rabbi gabbaru baasaa jedheen gonkumaa amantii warri komintii shamarran nama arrabsitu maqaa islaamaa uffattee qur'aana kaayattee hijaaba kaayattee tuni waa'ee amantii islaamarraa gonkumaa hin beektu wallaahi isinii dhaama amantii islaamaa dubbanne jettanii achi gubbaatti jettanii feesbuuk wallaahi maqaa amantii islaamaa balleessaa jirtan dhugaa rabbii isiniin jedhan arrabsa waan feetannaan jedha isiniin jedhee jiran qocaadha sareedha dana zinaan jedhaan ani homaa miti garuu amantiin islaamaa faaya maqaa amantii islaamatiin nama arrabsina warri nama arrabsitan kun takkiiti akkuma keessan barmeexaa kaayadhaati gartee sifa biraa kaayadhaati nama arrabsaa malee bintal islaam jettee maqaa gubbaa kaatee qur'aana gubbaa kaatee aboo rabbuma sodaadha rabbi sodaadhaati qur'aana wanni gubbaa feesbuuk isaa gubbaa kaayatee mallattoo qur'aanaa kaayatee ka inni nama arrabsu maqaa akkas ta'uun suni ani shakke jara san dhugaa rabbiitti maali ergaan isin qabda rabbi sodaadhati sifa biraa jijjiiradha akkuma an godhu kana gartanii fakkeenyaan naman arrabsu garuu ka waa'ee oromoo dubbadhe mallattoo abaa'oo kaayadhee mallattoo nama biraa kaayadhee akkasitti waan oromoo dubbadhe malee koofiyaa kaayadhee waan oromoo wayii dubbadha barmeexaa kaayadhee akka nama maraa waa'ee oromoo waliin dubbachuu dandeenyu jechuudha warri na beeku wal beena waa'ee oromooti waa'ee amantii amma waa'ee amantii dubbataa jirra viidiyoo kanatti duraammaa waa'ee amantii dubbanne arramaa dubbattee waan jettan yaa isin kaaftan tanarra amantii miidhaa jirtan jechuu isinitti fakkaattee ahmadiin xiqqeessin ahmadiin waa goona jettanii warra ammoo hin ajjeefnetto wallaahi shari'aan islaamallee isiniin bakka islaamni akkas hin jedhu qaanfanne wallaahi isin jala qaanfadhe islaamatu nama ajjeesaa jedha kuni ammoo diigam ummata islaamaa fi islaamatu addaan diigamiinsa argamaa jira dhugaa isiniin jedha dogongortanii jirtanii ani kana malee waa'ee amantii viidiyoo maxxansu namni amantii dhugaan qabda waa'ee amantii keessan falmitan amantiima qofa deemaa karaa amantii qofa akka oromummaa falmitan karaa oromooti ani waa'ee amantii keessan leenseenne ammoo suurolee maalii boonsaa san ka inni deebisee dubbate isatu karaa wanni san namatu jalaa seene jedhe haasawa dheeraa barbaannu san akkasii akkana jechuun barbaannu nama dhiifama wajjin nama faayidaa qabu jechuudha nama faayidaa qabu haasawni isaa xiqqoodha dalagaan isaa guddoodha waa'ee biraa irratti waa'ee filmaata irratti waliin deebina isinii adda baasee jira haasawa kana keessatti yoo dogongorri jiraate dhiifama narraa ta'aadha hin jarjara xiqqoo haasawa illee jarjara beektanii saniif dhiifama narraa ta'aadha garuu ani wallaahi rabbiin beeka qalbiin tee qulqulluudha nam tokkollee hin jibbu hamtuullee hin qabu sharriillee akkasii yaaddan kana sharriillee yaadu a'uuzu billaa rabbinaa hadiiru nama tokko ajjeesullee namni ajjeesuu heddan na ajjeesaa isinitti dhufa ani nam tokko na ajjeesu garuu nama oromoo ta'ee si ajjeefna jettan wallaahi ani isinii dhufa ofillee rakkisinaadha fagoo isinii dhaqee gaara keessa garte akka nam isin hin qabnetti gaara keessa isinii bahee naqaltanii warri hin qallaa maali jettanii dafaa dubbattan sun garte akka isin hin qabamne naqalaa malee ani isin qala jedhee yaadu rabbina hadiitu rabbi harkiyya osoo isin natti fiidanii billaa wanna waraantanii isin jala morma qabadha malee nama oromoo haraama rabbi rabbanti haa godhu rabbi dhiiga sanyiiti jettiin galchin gumaa rabbi sanyiiti jettillee galchini nama ajjeesullee fi miti namatti illee dhalatuu fi miti sodaa fi miti sodaa namaati fi miti sodaa rabbiiti fi safuu oromoo eeggatuu fi tuni waan an beekurraayi yoo karaa haqa dubbadhee waan haqaa rabbiirraa na dubbachiise rabbinarraa haa jaalatu yoo ammoo karaa sharrii ka dubbadhee dhara ka dubbadhu taate rabbina haa araaramu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.